Menteri Rang Badu juga ri Narendra Modi ulah poi biang hanong ba Delhi hanin gamit. Hari melakut no ke jinglek yuk kejat bandrus kilintar seri US pada Egypt. Hakani jinglek yuk kejat jung Menteri Rang Badu Narendra Modi ulah soi bun teli kisah sekular ki bakong sang bat kini gi at ligiri. Ajikran Menteri Ketenaga Idari Rajnath Singh hagi jalang security conclave pelo jurip banyak aru ikasan hima-sima Jammu Kashmir. Menteri Ketenaga Idari Rajnath Singh minta kasih ulah ajikran hagi jalang security conclave pelo jurip banyak aru ijolong jeman ikasan hima-sima Jammu Kashmir minta kasih. Ya kani hagi jalang la pelong General Zorawar Singh Auditorium Haskul Ba Jammu University. Sedang kejialang kepala juga G20 Infrastructure Working Group hapok ke G20 presidensi juga di India. Kejialang kepala Skilenter juga Infrastructure Working Group hapok kejialang juga G20 hajala Uttarakhand kelas dah mentara sengi Narendra Nagar Rishikesh. Menteri Rambak kejala Manipur UN Biren Singh ulali kendu Menteri Ketenaga Kampok Yen juga ri Amit Shah hanong ba New Delhi Henin Janmir bola batai percaya hau sebagai jaga belajar hajala Manipur. Kajinglong jiman na kajing selai hapo jala Asam kelapan ni gidak kisien bakal khambha hadiah bakal jimbun jiki beri ke bahasa akta kajing selai kelahiar syaka arlak nyepo jarngot.